Minista Muvia ni ngwatanio ya ilembeta ya nthi ya Afrika ya wumiloni wa syua na nthi numu Penina Malonza niwaweta kana muvia wake mweu niutethya ilembeta ya Ukamba nundu ni imwe ya nthi ila numu kwisila kukwata liu wa utethyo na kiwu vala wenda Akamba mamukwate kuko kavindani kawetelete kwa uvisi usu mweu na Peninah ainena na andiki mamovu musini wa kitweet na kukomana na tongoi ma ikundi sako kitwini waweta kana vala watila muvia wa utalii na nyamusi ya kithekani ena mwikio kana munyanyae Alfred Mutua nukwithiwa aitwa Easya muvia usu kwa iwango syaye ulolivo chiumanitu niwe Onesmaster. Minista muviani wa ngwatanio ilembeta ya nthi ya Afrika wumiloni wa syua na nthi numu Penina Malonza ni wathocheta mbia musumbi William Ruto kwika mawaliuku kati wa nzama yake ya cabinet vala Penina onathamiswa muviani umwe unola wetelete kwa ovisi. Penina ainena na andiki mamovo mukawa nimwe va musini wa kitwini waweta kana muvia uni uthi kutethya ilembeta ya Ukamba kwa kwithia ilembeta ya Ukamba ithitwe na imwe ya nthi numu va nthi ya Kenya vala yuvikiana kutethekana liu utethyo na maundu makoneti kivu kuma muviani umwe wake. Na nenda kwa kana kindu kiki Ukamba witu windini wa ila sita wa arid and semi-arid. Na kwa ndu nenda kwa yini ministry imwe vile vile ikuthio kumutethyo undu ministry ya tourism na mutethasya. Na muno katika kusisia mathina ala meku kwa nthi ya munyalo na muno maundu ma kiwu na muno maundu ma ukwati na muno maundu ma pia emergency maundu ta ma drought nundu kukwitu kwithia na munyalo nikenda tu sisi ondo tutonyo tethya nisya maundu ma kuvea kunengane utethyo omunini tawa molio nikenda weze kwithia andu maitu ala me katika Kenya itu na me katika nthi ya minalo ni matethika. Penina niwaweta kana etambia musumbi William Ruto ya kwika mawaliuku ndiye ile kulikuwa uteti heiweta kana musumbi aneki yake kwa iliothukomi wa serikali yake na kubanga maminista make kuyana na otonyi ula mena wom. Kwa ndu nenda kuhakikisha rais witu kana ningu yu thukuma na kithito ondo nena thukumie kuya kwa tourism na ningu thio kwithia ni pila yake ya kutethesya nthi itu kukila na mituki undu batonyeka katika uchumi witu na katika maendeleo mandino yitu. Na kwa ndu nenda kwa ta Ukamba nini zili mutunga muvea pamwe nakwa nundu wa ministry isu na pia muitunga muvea nundu wa mheshimiwa waziri witu Mutua pia nundu wa ministry loli kile pena kuendea nundu yumie Mukamba na yalika Mukamba kwa ndu pena kuendea kwa ministry isu na tiasi kana nitone wa Akamba tina umizwa kwa ministry ya tourism na tukaaswa kana tukaumizwa Mutua na tukaa lakini hivyo onde pai mundu na butwa chude kindu kinene muno cha utungi anga imuvea nundu twina asia kivilo na kiva katika Kenya itu lakini kila kivo nitiri organize iwe ona wiyo vo mwandu Penina niwaweta kana muvea wa utalii nola ekwatilile na wanengelelo munyanya Alfred Mutua na mwikio kana Mutua nukutwa ise muvea usunambe na iminu kilia milati ila Penina anambe siam lakini ndo tungia muvea nundu nindatie kwa mucha tourism kana maundu ma utalii pa nthi itu ya Kenya na vala na mitila nina wikwatu kana ila mwenzangu waziri Mutua kuka Kenya ne kusonga mbele panene kila kinini nekie na kila kineno kukaika yo ndeni nitu wiki nthi ya Kenya nundu target yakwa inaikwete atali zaidi ya 10 million in days to come with the nitu anene ya miaka 3 itieli kana ina tubike milioni 5 na miaka swingi yukite tuwebikia milioni 10 kana milioni bao na kwa nduni ni target isu ngotenge Mutua ayoso obisi na nene zino no kuthukuma nesa usiola wivo tumie region imwe. Penina wetaketi na kukomana na ndongo isi ikundi sia SACCOS va kauntini ya Kitui kielelo kinene na kumbanya ikundi isu na kana kukomana na Minister Muviani ulo koneti SACCOS bambi ya Kenya bewa kutambuka na kukomana na ikundi isu. Nduo mundi ni komanite na leaders itatu kuma kila SACCO na nikenda weze kwithia neto etungiani avamwe na twasia direction ni iku nundu ni mwezi kwa serikali ni nene oyukwina mivia mingi tonotethya mwaitu we umwe muvia wa agenda we umwe muvia ola ungamie isako na nundu ninethitwe ninenete na waziri mwenzangu na asia nwendo utembelea Kitui akomane na iveti no kitumi nethi yene komane na mo na nikenda withe nina matayarisha aume mweni ayuka ndo nima kunaangwa yana withe andwa makwa nina momba ni andagese kuka kuona indungi ya ripoti itenzio kana ivetisia Kitui si yumbanitye ku benefit katika maunduma serikali. Ndili vota vilingwa movomo Tongo TV kuma kauntini ya Kitui ni Onesmas.
chalo.